Nā, I rongo rā tātou I mua tata ake nei, kua whai wāhi te ahurei kiriata Māoriland ki ngā whiringa toa I ngā tohu tai openga o Aotearoa a te pō nei. Kua tino whanake te ahurei kiriata nei I ngā tau nei, I naia nei neke noa atu ia I te hui whakaatu kiriata noi honei. Hei tā Crystal Lee Brown, ko tētahi wāhanga nui o te ahurei I nei rā, ko te ata whakangungu me te ata whakatupu I ngā kaihanga kiriata rangatahi o ngā iwi taketake o te ao. Ko ngā pakiaka o te ahurei Māoriland, e rui ana I ngā kākano ki te moana nui a Kiwa. Over in Rarotonga and Aitutaki, fortunate enough to go over there last year through Māoriland and run film workshops over there, and a few of the rangatahi in Aitutaki come up to us at the end and say, I know what I want to be in the future, I want to be a filmmaker. E te kaumawha ngā rangatahi Māori I whai wāhi ki te kaupapa o Through Our Lens. Ko te whakangungu I ngā wheako o te hanga kiriata te mahi ki ngā whenua taketake. Mā te rangatahi, nā te rangatahi. We have travelled to Tahiti, Hawaii, Samoa, Rarotonga and Aitutaki. We are hoping to go to Greenland and Finland this year and just get our stories out there, get our native voice out there and uncover, discover other Indigenous talents. Aha koa I te kaumaono noi hoona pakeke I tēnei tau I whakaatu tēnei pakiaka I ana kiriata e whā ki te ahurei kiriata o Māoriland. It definitely came a long way from my first workshop with Māoriland where I found my passion for filmmaking and then thinking, oh man, like this film's not going to go anywhere. And then, yeah, then I got asked down to Wellington, then off to Hawaii. Hei tā te tumuaki o te ahurei nei, ka pū te ruha, ka hau te rangatahi. Ki te kore he rangatahi aro nui mai ane ki tēnei mahi, ka hore he take. Waiho mā mātou mā ngā mātua mā ngā kaumātua raini tēnei kaupapa hei tauawhi. Ki te kore he rangatahi, ka hore he take ke tūai a Māoriland. E mene te kore o te whakatau āki o te kāinga nei mo te purapura I ruia mai rangi ātea. Nā whai anō I whakaingoa tia tō mātou rōpū rangatahi mā ngā pakiaka. Ko ngā pakiaka ngā kaiwhakahaere o te ahurei rangatahi ki Māoriland. Ka waiho mā rātau e kōwhiri ngā kiriata, ngā tohu e toha, o te rā mā rātau ngā mahi katoa e kawe. A lot of people that attend, they love seeing rangatahi involved and seeing us as kind of the face of this kaupapa. I guess for them it leaves them knowing that the future of our rangatahi are going to be fine. Mā ngā pakiaka e tūkaha ai te rākau o Māoriland. Crystal Lee Brown, Te Karere.